Раузаға кіребіз. Рауза деген азырында енді бар салам айтып өтіп жатпайбы? Ошо салам айткандын нар жақ жери бар. Мындай жашыл килемменен коюлган. Ма байна минбари ва байти раудатун мин риядил жанна. Пайгамбарыбыз айтат, менин минбарым менен үйүмдүн ортосу бейиштин бакчаларынан бир бакча деген. Ошол территория bir kança desen biri? Bir 10 sotiktин тегерегинде болуп калар чыгар. Жок ошол эле мен сени билбейм канча экен. Ошончо ошол территория бейиштин бакчасы. Бейиштин бакчасы кайер экен? Бейиштин бакчасы. Кудай кааласа, мына Саудия Араб падышачылыгына рахмат, тартип түзүп, ар бир ушу умрачылар келгенде мурда тыгын эле да, бири-бирин түртмөй, түнкү саат 1-де келесиң, занят, намаз окубай, азыр алхамдулилля бардыгына келгенде ата электронный кылып койгон, биз список беребиз, списоксуз киргизбейт турган. Ошон үчүн мына 9-январда биздин эркектер уктап калбагыла, кечигип калгандан кийин анан бизди кайра күнөөлөбөй эле, кирсең кирдиң, кирбесең кирбей калдың, анан кайра неме кылбайлы. Хорошо? Ошон жерде саат 1-де атабыз 9-январда. Киребиз, киргенден кийин дагы жакта Бабу Жабраил деп коет, Жабраил периште кирген жери бар. Аллах. Бабул Билал деп коет, Билал разамга чыгып туруп азан айткан жери бар. Ошол жерден анан кийин асхабы суффа дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорундагы медресе Абу Хурайра чоңойгон, Абу Хурайра сабак алган асхабы суффа бар эмнеде. Кудай калса чоң кирсек сыра айта кетебиз. Андан кийин ошо келип туруп, ошол жашыл раузага иншалла 2 рекет мечиттин акысы, 2 рекет шүгүр, 2 рекет хажет, алхамдулилла вакыттар болот, окуп жанында стундар бар. Ошол жерде стун Айша бар, стун Сарир деп коет буларды. Кудайым бурса ичине келгенде көрсөтүп айтабыз бияка дагы. Эми ошол жерге келгенден кийин ал жерди угуп алыңыз. Bir rivayette айтылат. Эртеге кыямат болгондо Кааба бул жерде калбайт. Куранды көрүп атасыздарбы? Бул жерде калбайт. Алла көтөрүп алып келет мунун бардыгын. Келип туруп эле кыямат жакындап калганда Куран ачсаң, тамгалар жок. Барактары жөн эле. Түшүнөсүздарбы? Листовкалар болот дагы, Куран жок болуп калат. Кыяматка жакын Алла Куранды көтөрөт. Hajar-ül Aswad'ı götürür. Kur'an'a jakın amanat götürülür. Kur'an'a jakın Kaaba götürülür. Oşo götürülgenin arasынан Ravza götürülür. Kavvat ol, beyiştin bu kusalgı bol. Oşon için kim aytkan, kim ant içse, men beyiştin kusalgında oşo territoriyasında namaz okudum dep aytsa, oşo жерде okugan bolsa-çı, antынан жалганчы болбойт. Hanis dep koyat, antı sındırılgandan bolбойт. Mınake. Allah Taala maşerge nasip kılsın tuğanlar. İnşallah oşo jer kıyamat günü güveli kötör. Ya Allah boldu degende şu men üstünde namaz okudu dese gerek. Allah marifet nasip kılsın. Ayırda namaz okup inşallah 2 reket kayra şaşılbay okup dua kılıp oşo jerde жақсы сажда кылып Subhana Rabbiyal A'la 7 жолу айтыңыз. Ар бир саждаңызды 7 айтыңыз. Ya Allah, ушул жер сен айткансың, кыямат күнү жер сүйлөйт дегенсиң. Kıyamet günü ne söyletken? Cer söylet. İza zulzelatil ardı zilzalaha ve ahracetil ardı asqalaha ve qalal insanu ma laha yevma idin tuhaddisu akhbaraha. Kıyamet günü cer özün söylet degensin ya Allah. Cer kavarın beret. Men üstümde jakşı kılgan, men üstümde jaman iş kılgan, men üstümde adam öldürgen, men üstümde adamın canını saklagan, men üstümde sajda kılgan, men üstümde oruca tutgan, men üstümde zikir kılgan, men üstümde uğurluk kılgan, men üstümde kumar oynagan dep. Jerdinizde bardı jer güve görüp. Oşol жерде айталы, ya Allah, o жерде namaz okudum. Kıyamet günü uşu bana güve versin. Uşul жерде Ravzada, Peygamberimizin Ravzasında uşul жерде Peygamberimizin kabırın janında okudum ya Allah. Uşu bana güvelik versin ya Rabbil Alamin dep. Jakşı dua kılıp, ana Kuda kalasa inşallah meçhtin mundana çıkıp geliriz. Kuda kalasa inşallah ertege mazarat tuğanlar. Mazarat dep yerde Kubaga, Kıblatayn, andan keyin Uhudga, uşul yerlerde inşallah barıp al жерде de koşumça sabaklarda inşallah aytabız. Azır inşallah bugünkü sabakta hulasa jıyıntı uşul oldu. Meçhtin adebini saktaylı, meçhitke jakştakay, zamzamды kayerden içemiz, kanday çıgabız ayttık, kayсы амалдарды kılabız. En köp namaz okuyunuz bir yerden köbürak, her bir namazın 1000 namazga. Her bir namazınız 1000 namazga ötedi. İşrakka geldi, gün çıkkanга çeyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat ele. Kimde kim bağımlat namaz okugandan keyin, gün çıkkanга çeyin zikirde alek bolup gün çıkkandan keyin 15 minut. Gün çıkkandan kança? 15 minut. Andan gün çıkkandan keyin işrak. 2 reket işrak namazını okusa, kabul bolgon umranın savabı berilet degen. Kabul bolgon acılıktın savabı berilet degen. Mına oşon için inşallah barıp 2 reket, daha 2 reket, 4 reket okup koyasız. Saat 11'lerde gelse çaş namaz var, 8 reket okup koyasız. 2 reket, 2 reketten.
Meyli asırın azandan aldın geliniz dağı 2 reketten 4 reket okuyup koyunuz. Şamdan keyin kele turgan bolsanız, al жерде Авабин, мынакей, пайгамбар уже 2 reket sünnetten keyin 6 reket okuyup koyasız nafilde. Tahajjudga keliniz, 12 reket okuyunuz. Mına birinci inşallah kuch kuvvatlı жақшылап namazga bereyli. Жақшылап namazga beken bolaylı. Nafillerimiz, sünnetlerimiz beken bolsa kuch bolat farzga. Kuvvatlı bolat farzga. Bu bir. İkincisi, Kur'an okuyla. Kur'an okuy alganlar alhamdulillah açıp Kur'an okusun. Kur'an okuy alganlar niyet kılsın. İnşallah men үйrenem. Ya Allah din niyetimde kabul kıl. Niyetime bereke ver. Jardan ber ya Allah. Niyet үйrenem dedim, үйrenem. Dep turup inşallah Kur'an'da үйreнгөнгө. Üçüncüsü, Dimuşu Kur'an okuy alganlar bolsa alar zikirge. Zikirge hazır ayttım, bardığınızlarga neme kıl. Andan keyin 4-cü amal duaga. Duaga inşallah gayra dua kılınız. Kişine zikir kılınız 5-10 minut, 15 minut, 20 minut gayra dua kılınız. Gayra zikir kılınız, gayra dua kılınız. Namaz okuyunuz, gayra dua kılınız. Özünüzge, uy bile bala çakaga, elge, jurtga, bütkül ümmet kıyamet gününe çengel insanlar bardasına. Sırayız mı inşallah? İnşallah. Allah Teala kabul kılsın.